Amen. Re a leboga gore e be re tlile kerekeng go tla go galaletsa Modimo. We really thank God for his wonderful grace le gore o re gontshitse gore re fitlhe mo today go tla go praise leina la gagwe. Let me take this time ke leboge opportunity e ke filweng gape go tla go buisa lefoko la Modimo le lona, and ke nagana gore Modimo tla re thusa ka lefoko la gagwe. Re tla ya bukeng ya Luke chapter 15. Luke chapter 15. Re a leboga ka mogau wa Modimo le ka opportunity ya re fileng yone go tla go lebella lefoko la gagwe mo letsatsing le. Re lebogela also weather entle Modimo a re fileng yone ya pula. Re a leboga tse tsotlhe di tswa ko Modimong, mohau o tswa ko Modimong. Re tsogile re fa ka lebaka la mohau re tlo bala from verse 20 and then re felle ka the last verse. This text section e qala hodimonyana, mara re tla lebella from verse 20 because it's a long section, and re tla fela from verse 20 and then re go the last section, the last verse I mean, and then ke dumela gore re tla re lebella in depth. So verse 20, and he arose and came to his father, but while he was still long away off, his father saw him and felt compassion and ran and embraced him and kissed him. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, bring quickly the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and shoes on his feet, and bring the fattened calf and kill it, and let us eat and celebrate. For this my son who was dead and is alive again, he was lost and is found. And they began to celebrate. Now his elder son was in the field, and he came and drew near to the house. He heard music and dancing, and he called one of the servants and asked what these things meant. And he said to him, your brother has come, and your father has killed the fattened calf, because he has received him back safe and sound. But he was angry and refused to go in. His father came out and entreated him, but he answered his father, look, these many years I have served you, and I never disobeyed your command, yet you never gave me a young goat, but that I might celebrate with my friends. But when the son of yours came, who has devoured your property with prostitutes, you killed the fattened calf for him. And he said to him, son, you are always with me, and all that is mine is yours. If it was fitting
to celebrate and be glad, for this your brother was dead and is alive. He was lost and is found. Let us pray. Modimo wa rona lefoko la hao ke ile re le badile re rapela hore o bue le rona ka lone ka leina le le matla la Jesu Kriste. Lentswe la hao Modimo wa rona a le dule dipelong tsa rona, a le bone bodulo until Christ is formed in us. Re rapela ka lebitso le le matla la Jesu Kriste. Help me Modimo wa ka hore ke bue lefoko la hao ka nnete ka Jesu Kriste morena re a leboga. Amen. Amen. Re kopana le this familiar text ba bangata ba rona re itseng e tlwaelegile, and most of the time re lebella from angle ya the prodigal son, kgotsa mora tatlhego, mora yo monnyane yo neng a latlhegile. Mare today re ke batla re lebelle the father, ntate wa sa fetogeng. Ke rata re bue ka the father who is unchanging. Modimo wa sa fetolweng ke batho, Modimo wa sa fetolweng ke ntho tse batho ba di etsang, Modimo wa sa fetolweng ke gore bana ba gagwe ba etsa eng maphelong a bona. Modimo o e sa leng le yena maabane, today le ka ho sa feleng e tla nna ntse le Modimo wa dutseng a sa fetoge. Picture e re fiwang scriptures re se buisitseng se this parable e re bontsha the character ya ntate wa nang le bara ba babedi, mare hantlentle e re fa the picture ya Modimo o re mo sebeletsang, picture ya Modimo o e leng gore his love is unconditional. Lerato la hae ha le fetoge, ke le dula ntse le jwalo. Bible ya re mo Romans chapter 5 verse 8 ya re while we were still sinners, ha ne re ntse re le baleofi, Modimo a re bontsha lerato la gagwe, Kriste Jesu a re swela sefapanong. Ke lone lerato leo le re le bonang, the picture of love e re bonang mo texting ena e re buisitseng. So re tlo bua ka theme ena e reng the unchanging father, ntate wa rona wa sa fetogeng, wa dulang a dutse a sa fetolwe ke di situations. Modimo wa rona ha panikiswe ke maemo, ke Modimo wa nnang a ntse a le in control of everything. Ho sa kgathalesege ntho tse re fetang go tsona, the circumstances ha di mo fetole, le maphelo a batho lefatsheng le re tshelang mo go lona ha fetole Modimo. Re lebelela fa text e simolola ka mora wa tlang go ntataga morare, mphe lefa laka ke tsamaye, ke batla go nna independent, ke iketsetse ntho e ke batlang ka nako e ke batlang. He was rude, attitude ya gagwe ne se right, mara ntate wa gagwe a mofa a portion ya tse a neng a na le tsona, then a nka ntho tseno a tsamaya. Ha le mono a tsamaya a nna irresponsible, ha ka a tlhokomela ntho tsena tse neng a di fuwe ke ntataga, mare a etsang a bapala ka tsona, a tshameka ka tsona, a felletsa a loser everything. Ha ntse a lositse everything jwalo, ha tsagalang a felletsa a bona gore hai go na le ntate ke ona o ruile, o na le dikolobe, o na le difariki, nka ya mono ka kopa gore ke thole mosebetsinyana ke tle ke kgone go iphedisa. Ha fitla mono ntate ona o mo fa mosebetsinyana o e ka bang peace job onyana, mare o bona a se satisfied to the point ya gore a suffer, to the point ya gore a felletse a ja dijo tsena tsa difariki. Mare ha ntse a tsweletse pele, monna ona go tla mo e leng gore he comes to his senses, a re mare ntate ha e kwana o na le ntho tse ngata,
o na le ntho tse di ka nthusang tse di ka mphidisang ha kwana nne ke phela ne ke na le bophelo bo bo siameng mare mona mo ke teng ke a sotla hobane I have squandered all that I had. In other words, ntho tsena tse nne ke na le tsona ke bapetse ka tsona ebile di fedile. Jwale o gutlela hae hore ke tla ya ho ntate ke re ntate ke leofetse le godimo le wena ke go leofetse. Ke entse ntho tse sa lokang ke bapetse ka tse nong file tsona mare ntate ha mmona Bible ya re a mathela ho yena a sa le holenyana kwana a le kgakala a mo latela a tabogela go yene and a mo embrace. Now that's the love of the Father. So ntate o bontsha lerato la gagwe gore he still loves his son. And not only this son, but he also loves the other son. Wa mogolo o ntse a dutse gae a ntse a phela le yena mono gae. Why ke re ke tshwalo? It's because ona ha a complain a re mare why letsetsa ona party a ntse ntho tse mpe so. Ntate wa mo correcta hore monna motho ena nna latlhile na swile. Jwale o a phela. Motho ona nna le a latlhegile jwale o fumanwe o gutletse gae ha re keteke ha re celebrate gore o gutletse gae. Jwale wa mo correcta wa mo bontsha gore ha ona le baka la gore o be angry because o ntse o le gae mona o le safe o na le ntho engwe le engwe o e hlokang. O mo bontsha lerato le yena ka go correcta in mentality wa gae. So ntwena e bontsha ntate o leng gore o na le lerato le le leng fair to both his sons. Lerato la gae ha le legolo mo go ena o mogolo gobane a entse ntho tse ntle. Ebile lerato la gae ha le legolo go ena e monyane because ona a gutletse gae mare o ba rata ka go tshwana. Ke bana ba gae o ba rata ka go tshwana. Yes, ona o fusitse o entse ntho tse mpe o moteletse mare wa mo tshwarela. Lerato la gae le mo pateletsa gore a etseng a mo tshwarele. Lerato la nnete le etsa jwalo le etsa gore ntate a tshwarele mora. So ne ke mpa ke etsa mohlala fela wa section ena e rileng go yona. Re tlo lebella fela di characteristics tsa ntate ona. Text ena e re bontsha di characteristics tse ntle. Re lebelela ka mokgwa ntate ona a leng ka teng e leng ntate wa le makgethe. Ntate o leng gore o lokile ke ntate wa siameng ke ntate o leng gore he's an example to his children, to his two sons. Ntate ona ke ntate last ne re bua ka motlhala gore re etse motlhala o siameng o lokileng. Mara today re bona ntate ona e le an example go bana ba gae ba babedi ba ileng gore lona o tswileng tseleng o ile a gopola gore mare kana ke na le ntate ona ke ntate wa lokileng ha nthuta ntho tsena tse mpe tse ntse ke di etsa mare o nthutile tsela e lokileng e siameng e leng gore ya itumedisa. So re tlo bona di characteristics di le 5 fela tsa ntate ona. And di qala ho verse 20 di simolla mo verse 20. So like ke buile ha re tlo go focus more on the two sons mare re tlo focus on the father who loves these two sons. Ntate o ratang barwa ba gagwe ba babedi. Re tlo bona ka mokgwa a neng a phela ka teng le bona. Re tlo bona ka mokgwa o neng a ba e le an example go bona
re tlo bona motlhala o aneng a le ona go bona, and so re tlo bona fela di characteristics tseno tse tlhagellang mo texting eno ya rona, and then modimo tla re thusa gore re kgone re apply this text into our lives today. So these characteristics di tlo gore rotloetsa, di tlo gore inspire gore re kgone re etseng re be satisfied mo modimong, re kgotsofale mo modimong, re be re kgothalle gore re sebeletse modimo. Re tlo go kgothala modimong le gore re kgothalle gore re sebeletse modimo. Ntho ya ntlha e re bona mona ke gore ntatona ha etse fela ntho e batho ba bangata ba etsang kgotsa bontate ba bangata ba etsang. Bontate ba bangata ha morwa a tswile tseleng ba mo discarda ba tswa go yena, mare ntatona Bible ya re o ile a bona morwa ona mo verse 20 a sa le holenyana, and we see ke re bitsa ke re the confidence. Ke tla bua outline ya ka ka sekgowa hobane e thusa nna gore ke dile ka text, mare ke tla ntse ke e tlhalosa. So ntho ya ntlha e re bonang ka ntatona ke the confidence of the father. Ntatona o etsang, he is waiting for his son to return. Morwa ona o monyane ha tswile tseleng jana a tsamaya a etsa ntho tseno tse a batlang go di etsa tse mpe ka dithuto tsena, ka diphahlo tse ntate wa ga mo fileng tsona. Ntate o nna a na le expectation ya gore tsatsi le leng morwa wa gage o tla gutlela hae. Why ke tlo jwalo? It's because Bible ya re ha morwa a ntse le tseleng a gutla a tla hae, ntate ona o mmona a sa le holenyana. Ntho eno e bontshang expectation ya gore ntate wa gae o na sa itlhoboga ka morwa wa gage wa latlhegileng, mare o na etsang, o na expectile gore o tla ntse a bua a gutlela gae because ke morwa wa gae. He knew also gore morwa wa gage na se a be at the age ya responsibility gore a ka kgona gore a itlhokomele, a be independent. He was not mature yet. In other words, ona a se a fiti mo maikarabelong a gore a ka kgona go iphedisa a le one. So that is why ntate wa gae a na solofetse gore ai o tla gutla moragonyana, hobane dintho tse pedi tsena di bolela gore morwa ona wa gae o na se ready go ka ba independent. So re bona ntho eno ya gore o expecta gore morwa wa gagwe o tla because he saw him a le golenyana. O ile mmona a le kgakala, mme ha ntse a tla Bible ya re he left everything and then a mathela go morwa wa gagwe. Ntho eno e bontsha gore he was expecting gore a gutle, mme ha a gutla o tla mo tshwarela a mo busetse gae. Ntho eno e bontsha an embrace e leng gore it's unconditional love, ke lerato le ntatona na le lone go morwa ona wa gae wa tswileng tseleng. Ntatona o na rata morwa ona wa gae, o na rata le morwa o mogolo. In other words, o na etsa gore barabana ba gage bana ba bone ka mokgwa ba ratang ka teng. So le morwa ga gore a tsamaye a ye go phela dilemo nageng e sa tsebeng, e a sa itsebeng, mare a phele mono a waste ntho tsena tse a nang le tsone. Morwa ona ha a gutlela hae o fitlhela ntate wa sa kwatang, mare a etsang a tletse ka lerato. Lerato la hae le mo pateletsa gore a etseng a amogele morwa ona back mo gae. Ke ntho ya ntlha e very important. Ntatona o na le confidence, o na le maikemisetso, o na le expectation ya gore morwa o tla gutlela gae because a rata morwa wa gae. He is sure of one thing, gore morwa o tla gutlela gae. And go ntse jalo le ka modimo nako tse dingwe re a mo leofela
And ha re mo leofela, it's not like ware kata those who are genuinely saved. Modimo, yes, sin angers God. It makes God angry. But because really bana ba hae a re phulusitse, he regenerated us in Christ. And therefore, he expects us to come back to him. I want you to notice something. This guy, ha re ke khutlela hae ke tla ke nne le comfort. Ha re ke khutlela hae gore ke tla ke khone go jo re ke leofetse le godimo leng le ntate. The sin is against God. Boleu sebe se khatlanong le modimo. Sebe ha sa batho ba se etsa se kwatisa modimo, se utlwisa modimo botlhoko. Mare ke modimo gape a ka etsang a ka tshwarelang sebe seno. Monna ona wa tseba gore ha nka khutlela gae ka re ka confessa ntate o tla ntshwarela. Boitshwarelo bo teng go modimo ka lebaka la gore modimo a re rata. Not because we are special. Boitshwarelo ba modimo ha botle because of what we are doing. Go tsa ntwe re khonang go etsa rona. Boitshwarelo ba hae bo pateletswa ke lerato le yene a nang le lona go rona. Ke one ntwe eo e leng gore e ntse gore morwa ona a boele gae ibile amogelesega. So he pardons him because of his love. Wa mo tshwarela ka lebaka la lerato le a montshang lona. So ntatona ke ntate o e leng gore ha tshware grudge. Mare o etsang wa tshwarela. O tshwarela ka lebaka la lerato le a nang le lona. That's the Father we have. Ke ntate wa rona. Bible ya re ha le rapela morana Jesu ha ruta baruta ba o re ha le rapela le re ntate ya mahodimo re tshwarele melato ya rona. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Bana ba modimo bo itshwarelo bo teng go modimo. Modimo o itshwarela dibe ibile modimo wa re restore ka lebaka la lerato la hae. Ke the first characteristics. The second characteristics ke compassion. Butlwelo botlhoko ka Setswana. Ke butlwelo botlhoko. Modimo o re utlwela botlhoko. In other words, modimo ha rena anything in us se ka etsang gore modimo a re amogele back. Mare modimo because a le compassionate wa re welcome back mo lelapeng la gae re le bana ba gae. When we have sinned, when we had gone astray, modimo wa re tshwarela ka lebaka la gore a le mautlwelo botlhoko. O re utlwela botlhoko. He is compassionate. Compassion it's from the mercies of God. It drive you again kutlwelo botlhoko ya modimo. Now the mercies of God re bua ka eng? Re bua ka gore re leofetse modimo. We have sinned against God. Mare modimo o re fa eng tshiamo ya hae le boitshwarelo ba gagwe tse re sa di deserving. Ke yona mercy ya modimo e. Modimo o re fa ntho e o re sa deserving e leng gore re tlamehile rona re etseng re punishwe ke modimo ka lebaka la diketso tsa rona. Mare because modimo a le compassionate o re fa ntho e re sa deserving. So modimo kapa ntatona o bontsha mora wa gagwe compassion. Bible ya re he ran to him, he also hugged him abaetsang, and he had compassion on him. Anna le mautlwelo botlhoko mo go yena. You see, we are not perishing. A re nyelele ka lebaka la eng la mautlwelo botlhoko a modimo. Ke mautlwelo botlhoko a modimo a re preservang. Ke mautlwelo botlhoko a modimo a etsang gore
bogale ba gage bo timiwe ke ona mohau ona wa modimo. Ntse ro pela sefela se seng mono sa reng mohau wa gae ke ona o etsang jalo o tima bogale ba gage. It's not because of ntho e tsere di editseng, ha ona ntho e attractive mo maphelong a rona e attractang modimo gore a re rate. Mare modimo ka lebaka la mautlo le botlhoko a gage wa re phidisa. Wa re phidisa. Ntate ha lebella mora wa gagwe o etsang o mo utlwela botlhoko. O mo utlwela botlhoko. Ha mo fe punishment mora o tla a beile ntho ena mo tlhaloganyong gore mare nna ke deserve gore ke be eng a slave. Ha ke deserve gore ke nne ngwana lapeng le, mare ke deserve gore ke reng ke be a slave, ke be mohlanka. Mare ntate o na le something totally different minding wa hae o re no, lona bahlanka tsamayang e tlang le diaparo tse di turang, e tlang le ring re mo kentse monwaneng ka lebaka la gore ke batla go etsa statement sa gore this is my son, ke mora wa ka o wa mo tshwarela not because of sin mora a se entseng. In other words, gona le thuto ena moruti ya free will. What ona le free will. Now free will bare wena o khona go rotle modimong ka bo wena ka thata ya hao ka bokgoni ba hao. But we don't see that here. Re bona ntate a tswa a tlogo a shara mora kae in. Amen. Mora ha emele ntate ntate ha emele mora gore a tle a fitlhe lapeng o mo lata a sa le holenyana o mo fitlisa gae. Ha fitla gae ha re no explain yourself for wentseng o etsang ke ntate a explainer. Ke ena bolellang batlanka gore etsang so o etsang hape o tlhalosetsa le ona o mogolo gore moraka yona sule ke yona wa phela. Wa explainer gore no, this is how things must be done. He manages the situation. O controla dintho tsa gae o di beya hantle, ba ba nang le di concern wa di addressa, a protecta mora wa gae. Ke lerato le anang le lona go mora ona wa gae. So re bona compassion wa mo utlwela botlhoko ebile o etsang ha felle le yena kwana re no ke tla go agela mona o dule mona because wena wa tella a re no o mora wa ka e tla gae. Ona le sefela sa Sesotho se re ha ke latlhegile o nkgutlisetsa gae. Ha se rona re ikgutlisang ke yena a nkgutlisang. Ere o mongwe ka nna le argumentary mare ke mora who came to his senses. Yes, he came to his senses, but the word of God says we cannot come to him. Re ka se tle ka e go Christ Jesu hantate is yena a re drawang. In other words, ke yena a re fang bokgoni ba gore re etseng re repente re sokolohele ko modimong. So ene ha re sokologela ko modimong o etsang he embraces us. Wa re amogela, he hugs us, and wa re fitlisa gae gore re kgone go belonga. We belong to God's family because ke yena a re buseditseng, ke yena a re kentseng ka montlong. You see, when how fitla mo montlong so gona le motho a sa kgone go kena dutse mona ebe ba re kena ba etsang ba go fa access ya gore you must feel at home, ba go fa access ya gore lwena you must belong to this body. Mara ha o tla fela bo feta o dula mono ha no tseba ha ba sa go amogele lapeng. You have to be accepted. Ntate ke ena a amogela mora ka molapeng. That's what we see. That's the compassion that the father has for his son. O mo utlwela botlhoko, and ha sna mo utlwela botlhoko jalo o etsang o mo welcome ka molapeng ka celebration e nngwe e kgolo ka lebaka
la lerato le anang le lona. Our Father in heaven is like that. Bible ya re 1 John chapter 1 verse 8 and 9. Ere ha re na boleo ra itsietsa. Mare ha re ipolela maleo a rona, re confessa maleo a rona wa re itshwarela. Aba a irang a re tlhapisa tshiamollong yotlhe. He cleanses us from all unrighteousness. All unrighteousness. Because we are unrighteous. That's our nature. Kento ereleng yona. Araloka. Really bad. That is why Alefatele follow your heart. You need to be very careful. Because pelo ya gago empe, pelo ya ka empe. Re followa morena Jesu Kriste, ha re follow dipelo tsa rona. Bible ya re ke mang a tsebang pelo, ha ise modimo. Ke modimo fela ka lokisang pelo tsa rona. Di a re khaga le rona. Le rona di a re palla dipelo tse. Mare ke modimo fela a ka re lokisetsang tsona. Bana ba modimo wa rona ke modimo wa leng compassionate. Number 3, re bona the clinging. Ke bitsa kereke the clinging, but to be honest, ke that embrace, the hug entate a e fang mora wa gae. Ntwe e bolela gore your sins are now forgiven. Di betsa hao o di tshwaretswe. Ntwe e bolela gore welcome back home. O amogelesegile mo gae. Boela gae o amogelesegile. Welcome back. Feel at home again. Ntweno ke ntwe modimo a re etsang yona ha re sokologa. O re welcome ka lerato la gago. So o mo bontsha eng lerato le ana le lona ka that hug. Ha mo rejecti, ha mo jwetsa re ya ka bana ba batswadi ba bangwe ha bana ba letse nageng kwa menateng ba tle ba re go tlela mono mo tswa. Mare ntate ona o etsang wa mo hug, wa mo welcome mo gae. Re na le modimo o ntseng jalo wa ra welcoming ka lerato la gagwe mo gae. We never knew this kind of love before Christ. Mare because re phulusitswe re le bana ba modimo, modimo o re bontshitse lerato le. O re bontshitse lona mo go Kriste Jesu. Let me repeat, ke lerato le leng gore ha le based mo diketsong tsa rona, mo ditirong tsa rona, ha le based mo bokgoning ba rona, ha le based mo anything, our performance, ha le based mo dinthong tse re kgonang go di etsa, mare le based kae mo modimo. Le based mo modimo. Modimo o re rata because he chooses to love us. Wa kgetha yena gore a re rate a ba re rata. Ha ona ntwe re ba mo pateletsang gore a re rate. So re bona jalo gore lerato le la modimo le ntse jalo le ya re cleaner, le re dira batho ba ba clean, ba leng gore re phepa, we are clean spiritually. The spiritual filth is removed, and now re fiwa tshiamo ya modimo, the righteousness of Christ. And John 3 verse 22 ere tshiamo e ke re bonang ka tumelo kae mo Kriste Jesu. In other words, when we believe, ha re dumela mo Kriste Jesu, re fiwa tshiamo e ya modimo. Una le ntwe e bitswang imputation. In other words, re fiwa modimo o tseya dibetsa rona a re fi tshiamo ya gagwe. O re apesa ka tshiamo ya gagwe. Why?
gore re kgone re amogelesege, because mo lapeng la modimo, mo ntlong ya modimo, ke tshiamo ya modimo fela e renang, ke yone fela e batlegang. Ga gona tshiamo e nngwe gape ya batho e amogelegang, mare ke ya modimo fela e fitlhelwang mo lapeng la modimo. So it is in Christ mo re apesiwang tshiamo e ya modimo e, go ya ka Romans chapter 3 verse 22. So ke yona compassion e modimo a nang le yona mo go rona, gore we are able to come to him because yena a re kgontsha gore re etse jalo. James 4 verse 8 ya reng, draw near to God and he will draw near to you. A re atameleng modimo before re tla mo go Kriste Jesu, modimo o re latella ka lerato la gagwe. God pursues us ka lerato la gagwe, o re latella ka lerato la gagwe. Mare after re nna mo go Kriste Jesu, ga re le mo Kriste Jesu go etsagalang? Rona jaanong le rona re tlamega gore re batle modimo, re mo sale morago, re mo etsise. We must imitate him and draw near to him. Isaiah 40 verse 11. Here he will gather the lambs in his arms. Ntweno e bontsha that embrace, the special embrace of God mo baneng ba gage ha ba gutlela gae. Modimo ke ena ha romele the angels, but ke ena a etsang mosebetsi ona wa gore a re amogele gae, a re gutlisetse gae. That's the compassion e modimo a re bontshang yona. Modimo o re bontsha the compassion e leng gore ga re itsebe, lefatshe ga le itsebe, mare ke motlhala o modimo a re fang ona, mme le rona re tlamegile gore re bontshe ba bangwe this very compassion. Let's make an example. Sometimes go na le batho ba leng gore ba sokologa, mme ha ba sokologa ha ba tsebe ntho tse ngata. Motho o tla ba tseba fela gore ke sokologile, so re tlamaya gore re etseng, re tsamaye le bona re ba rute, mare re sa ba ruti fela, re etsang, re ba ruta le botshelo gore this is how you must conduct yourself, this is how you must handle issues. Ha re sa etsa dintho ka jaaka lefatshe le di etsa, mare di etsa ka tsela e kgethegileng, e special, tsela ya modimo. So ke go bontsha, sometimes those people ba etsang, ba felletsa ba etsa ntho tsa bona tse di tswileng mo tseleng, ba felletsa ba etsa ntho tse wrong, mare re tlamaya re extend this hand ya compassion, re be compassionate mo go bona, re ba bontshe mautlwelo botlhoko a modimo, gobane le rona re bontshitswe mautlwelo botlhoko. We must love and care for them, re ba bontshe ka mokgwa ba tlameileng go tsamaya ka teng jalo ka ile ba Kriste. Re ska ba judgmental mare re ba rute gore ha o le mo Kriste, this is what it means, and this is what God expects from you, and ke ntho e re tlameileng gore re etse, re ska re ba etsa ka bo. We need to be compassionate just like our Father in heaven. So mautlwelo botlhoko, he is compassionate, he loves us so much. Modimo wa go rata. And so sometimes maybe o kopana le dikgwetlho mo bophelong ba gago, kgotsa ona o feta mo nakong e leng gore ntho ga di monate, bophelo ga bo monate, go na le di-challenges from all ends ya tsa bophelo ba gago, mare re ke go encourage ke re modimo wa rona, he is compassionate and he loves you. Modimo wa rona wa go rata, and so a ka se go tlogelle boemong jo bo jalo, o tla tlisa solution, o tla tlisa tharabollo bophelong ba gago, o tla go thusa go feta
seemong seo se o leng go sona. Modimo o tla go thusa gore o kgone go fitlhella maitlhomo a gagwe ka bophelo ba gago. And by this I'm not saying Modimo o tla fetola situation ya gago. Ke re fela sometimes Modimo o fetola situation in answer to your prayer, but sometimes o allow a situation gore o fite mo situationeng eo mme a tle a go tshware, a go tshegetse, a go thuse ka mogau wa gagwe gore o kgone go feta boemong bo. Situations tse ding Modimo ha di tlose, mare wa re thusa, wa re tisa, wa re natlafatsa gore re kgone go feta go tsona. Daniel ke example ya ntho eno ke buang ka yona. Modimo ha etsa gore ba ska mo latlhela mo ditaung, mare o ile a kengwa ka mo ditaung. A fitlhile ka mo ditaung, Modimo a etsa gore ditau di ska moja. But ho lebelela, there's another picture ya Shadraka, Meshach le Abednego. Ba ile ba etsang? Ba ile ba latlhelwa ka mo mollong. Ha ba le ka mo mollong, Modimo a etsa gore mollo o ska ba chesa. Mare taba ke gore ba irileng? Ba kene mollong. Isaiah chapter 43 verse 1 e re, ha o feta mollo o keke wa go chesa. Ha o feta metsing a mangata, metsi ano a ka se go nke. In other words, God will protect you even in the worst situation of your life. Modimo tla go boloka le boemong bo tlhokisang tsholofelo. Modimo tla go thusa, Modimo tla go tshegetsa. Isaiah chapter 41 verse 10 e re, ke nna Modimo ke na le wena, ke tla go thusa ka letsogo la ka le le thata. Ke tla go thusa ka letsogo la ka le le thata. Modimo is promising you, wa go promisa gore o tla go thusa through that situation. He will see you through that situation. So hold on, hang in there, tshwarelela, endure, kgotlhella bothateng bo fetang go bona. Mathata ha bolele gore Modimo ha re rate. Mathata hona le dituto tsena tsa kere tsa gore ha o pholoswa o ka se bone mathata a fedile go etsagalang. Ha se nnete. Mathata a tla. Bibele ya re bao ba batlang go phelela Modimo ba tla safara mo lefatsheng mo. Morena Jesu mo John 16 a re mathata teng lefatsheng le, mare letseng namatshegang tiang gobane nna ke fentse lefatshe. You see, our victory is in God and God alone. Phenyo ya rona ha e mo bathong, phenyo ya rona ha e go ntho tse re nang le tsona, mare phenyo ya rona e go Modimo. Modimo ke ena ka re thusang go feta le mo maemong a se monate. I just wanted to encourage you to hold on as the child of God. Know that God loves you. Know that God will protect you. Know that God will be there for you, even in that mist. Yamatata aufeta moho. So this is the Father we have, a loving Father. Ntate wa sa re tlogeleng mathateng a ba re lebella fela re sokola, mare o nna le rona a re thusi go fenya mathata a. Apostle Paul mo Romans 8 for we are more than conquerors through Christ who loved us. Ke Kriste fela a re fang breakthrough go tsa phenyo. I'm sorry to use that word, breakthrough. That's not our terminology. So ke re fela ke Modimo a re fang eng phenyo in our
difficult circumstances. Or if pain, He helps us through. He carries us and He builds us in such situations. Sometimes re lebella problems re mare why me, why nna ke ba le mathata a mangata so. Mara khanti Modimo is building your character. Khanti that situation is necessary for you. Modimo o tlisitse situation eno ka lebaka gore wena o tlo bone thuso. Modimo a etseng a dile ka this thing ya gore o ne impatient. Some of us are impatient. Some of us are kgone go understand bana ba bang ba Modimo. So Modimo tlisa those problems. So allow those problems gore a re thuse, a betle character ya rona, a re molde, a re shape, gore re etseng re be transformed into the likeness of His Son. Amen. Sometimes you need to look at God and look at yourself and not the situation. And say, Mara, what is it that God is teaching me? Modimo o batla ki thusege ka eng mo, because that is very important. Re bana ba Modimo is busy. Modimo busy wa re builder. He's building our character as well. Ka the situations tse re fetang mo go tsona. So every situation is necessary. Maemo a tla fapane mare a tla ka lebaka. There's a purpose e Modimo a tlisetsang maemo ao, a tlisang maemo ano mo maphelong a rona. Re tlamegile go ithuta gore mare Modimo is building me. He is shaping me. He's making me to be like what? Like His Son, Jesus Christ. And remember, maphelo a rona a tseba sebe. Re itse sebe rona. Our nature is foreign to righteousness. Rona ha re tsebe gore ha go te phela holiness go buiwa ka eng. So Modimo wa re shape, wa re thusa gore re kgone go phela bophelo ba bogalaledi, mme re kgone re tlise kgalalelo go go yena. Ntweno is very, very important. Sometimes re complain. Jalo ka bana ba Israel ga ba le tsileng ba tswa Egypt, Modimo go tla mo o ba fa mana. They complain, why Modimo a re fa mana? Why mana? Re batla nama. Sifune nyama. Abone, we want meat. Ne re ja Egypt kwana. Ntho tse monate. Abone, sometimes right, we want to compare ourselves. We compare le ba bang. Why ona last Modimo mo file promotion, no mo file koloi, no mo file eng. What about me? Modimo a song karabe sa le ke rapela 10 years ago ke rapela ntweng. Ona le lebaka la gore why Modimo a etsa so. Don't make a mistake ya gore o etseng o complain. Rather thank God for what He is giving you. Leboha Modimo for ntho e Modimo a go fang yona. Wa tswa Modimo o entseng? Modimo o ile a kwata, then a ba fa nama mare a ba fa yona as a punishment. I will not give you meat for 1 week or for a month. I will give you meat until it comes out of your nostrils. Ke tlo lefa nama until it's wakadinko, until it's wakadinko, until you don't enjoy it anymore. So now something same Modimo feel sone as a blessing, it becomes now what? A punishment, a judgment. When we complain, re kwatisa Modimo. Ha re complain, re etsa gore Modimo a kwate. Rather look at many things tse Modimo a go etsetsang tsona. O mo leboge ka tsona. Because I'm telling you now, there are many things, 1,000 things tse Modimo a go etsetsang tsona. And o tlamegile go leboga Modimo ka tsona. Go na le gore o complain ka tseno tse Modimo a go fang tsona. Gongwe tse Modimo a songa go fe tsona. And you know what? Sometimes it's funny.
I'm complaining today or modimo ha mfa 1 2 3 for 10 years. Who knows? Maybe ka sane ke letsatsi la re modimo a mphe. But I'm here complaining today. That simply shows our minds are limited. Ditlhaloganyo tsa rona re le batho di limited. We are weak. We need God. Re tlhoka modimo maphelong a rona. That is why dipelo tsa rona they must be full of gratitude for what God is doing in our lives. For what God is giving us. Don't focus on the gift, but focus on the giver. Focus on modimong wa go blessa, focus on modimong wa go sireletsa, focus on modimong o leng gore o etsang. He is keeping you in Christ. Characteristics number 4. Re bona the control. Taulo ya ntatona. This father is in control of things in his home. He's in control of everything. I want you to notice hore moraona wa tatlego ha tle fela a ba inkela dinto o etsang o batla permission hore wena mfe ntho tse itseng le tse itseng. So it is this father wa fang moraona in le falahai. Ke ena a mo fang le falahai. Notice also ha mora asna khutla fitla hae go etsagalang ntatona o ntsha di instructions o ntsha di commands hore lona batlanka ba ka etsang so tlang le ring tlang le seaparo sena se situru tsamayang lenkeng khomu ena e nontshitsweng letle reletse party re tle le celebrate. He gives instructions go bontsha gore he's in control. He's in control of things. And in tena etsang e re bontsha se modimo wa rona e leng sona. Modimo wa rona o mo taolong ya dintho tsohle. O mo taolong ya dintho tsohle. Lemoga gore this guy, he orders people around. He tells people what to do. And because le ha mora a fitla gae ke ena a mo welcomang gae, because he is in control of everything. He manages everything well. Gona le order ka mo lapeng le because the father is in charge. Ntate o mo taolong. This is also an encouraging thing. Kinto ere rotloetsang re le bana ba modimo gore our Father in heaven is in control of things. Modimo wa rona ha dintho di le mpe ha latlhegelwe ke taolo. O nna ntse le taolong ya maemo, o nna ntse le taolong ya dintho tsotlhe. Modimo ona ke modimo wa sa losang taolo ha moraona a tsamaya a nka dintho tsena di batla a ba tsamaya a ile go di senya kwana. He was still in control. He did not lose control of things. Ha moraona o mogolo a complaina gore nna you never even gave me one goat. Ha wa mfa le pudi e one fela. Mara he was still in control. I'm correct. I'm monsa gore this is how this thing work. This thing ha e sebetse ka mogono wena o naganeng ka teng. So ntweno e bontsha taolo entatona ana le yona lapeng la hae. And e bua ka eng ka gore modimo wa rona is in control. Bana ba modimo, we are not in control, but God is in control. Modimo o mo taolong. God is in control of your life. Modimo o busa bophelo ba gago. Modimo o busa. Bible ya re le dikgosi ke modimo a controlang gore ba manage ba etse dintho tse ba di etsang. It is God who is in control. Modimo o laola lefatshe. One man nkilare, imagine the way God is so orderly. Ka mokgwa modimo a laola dintho tsa hantle ka teng.
we don't choose all of us mo Gauteng one day be re re ha re eng toropong ko Pretoria kaofela. Ba bang ba tla choose ba re tla ya moleng kae, ba bang ba re na re tla ha re toropong ha re moleng re tla dula hae. It is God managing his world. It is God managing ntho tsa hae ka order, because he is God of order. And we can see how everything works out well because God is in control. Look at nature. Modimo o controla the stars. O controla ntho tsena kaofela, dinaledi, o controla letsatsi hore ka nako e itseng letsatsi le tla tlhagella, ka nako e itseng letsatsi la fifala mare go tlhagelle ngwedi le dinaledi. God orders things to happen kana ka tsela e ena e batlang ka yona. Modimo o laola lefatshe, Modimo o laola le maphelo a rona. Even Satan o laolwa ke Modimo. Satane a itaole. Tsatsi le leng Bible ya re bana ba Modimo ba tlhagella, the holy angels ba tlhagella hape le ga Modimo ko le godimo. Satane le ena a tlhagella. Modimo a mo fa attention ya re na re tswa kae, a re ke tswa kae, ke tswa ko lefatsheng ke ntse ke tsamaya. A re ga wa bona motlhanka wa ka Job, a re ke mmone mara Job o sebeletsa fela because wena mo blessed. And so Modimo etsang a mo fa taolo, control ya gore okay o ka nna wa take a Job mare don't touch his soul. Ska tshwara moya wa gago. So anka ntho tseno kaofela, Job a kula, anka khumo ya ga Job and everything. Mare the most important thing to Modimo o mo file order. And Satan la naka rata gore a tshware moya wa ga Job, na ske ka tshwara moya wa ga Job because Modimo o mo file a clear command. So this shows gore Modimo wa rona o taolong bana ba Modimo. So ha dintho di sa tsamaye hantle bophelong ba gago, just know that God is still in control. Modimo ntse a le taolong. O kgona gore o tle go yena o mo tshepe, o mo ikanye ka lebaka la gore a tshepagala. He is faithful. God is in control. He's in charge of everything. He's in charge of the rain. He's in charge of the weather. He's in charge ya dilo dintho tsena kaofela. Modimo o taolong. O laola maemo, o laola dipaka, o laola le maphelo a rona. Let me read few verses just go tshwara go tshegetsa point ya ka, and then o kgone go bona gore ntho tsena a re di bui fela because re batla le lona le di dumele, but it's actually le foko la Modimo, ke lentswe la Modimo, ke ntwe e Modimo a e bua. So mo Daniel chapter 4 verse 35, Daniel chapter 4 verse 35, the Most High rules over the kingdoms of men. Modimo o irang o laola o busa mo dipusong tsa batho, mo go busang batho teng. God is in control. Psalm 103 verse 19. Psalm 103 verse 19. Here the Lord has established his throne in heaven. He says he has established his throne in heaven. Proverbs 16 verse 9. Here, the heart of man plans his way, but the Lord directs his steps. Motho wa plana wa nagana o etsa ntho tseno gore no ka o sane ke tla etsa so, but it is actually the Lord who directs our steps.
ke modimo a orderang dinao tsa rona, ke modimo a re guidang, ke modimo a re isang ko re tlamehileng re ye teng. A well-known verse, Romans 8 verse 28, here, all things work together for good for those who love God and are called according to his purpose. Modimo o dirisa dilo maemo kaofela a monate le a seng monate, good and bad, both good and bad. Modimo o di dirisa for kgalalelong ya gagwe, ere for our good. O dirisa some nice situations tseo re celebrating, where we enjoy and all that, but he also uses the bad ones. O sebedisa le maemo a seng monate, ke doctrine e re reng ke doctrine of concurrence, whereby modimo o nka ntho tseno tse lokileng le tse sa lokang, tse di siameng le tse di sa siamang, a ba etsang, a ba di sebedisetsa molemong wa rona. Modimo o etsa jwalo. God allows maemo a itseng gore rona re tle re bone bogolo ba gagwe, gore rona re tle re bone, re ithute gore ke modimo o ntseng jang, ke modimo o re ratang ga kae. Modimo ke modimo o ntseng jwalo. He's in control of everything. He's in control. Sometimes re le batho re na le nagana gore re na le free will, so re kgona go etsa ntho engwe le engwe re batlang, and we don't need God. And let me show you something. Sometimes it's in the evening, and then o batla go robala, but ha o kgone go robala. That thing e go bontsha you want to sleep, but you can't sleep. Sometimes you sleep, but you wake up early. When I plan no re a ke tla tsoga ka 6 o'clock, mare a re 2 a.m. boroko a bo sa le teng. E go bontshang you're not in control, but God is. Modimo is in control. You can't control even dintho tse nyane tsa bophelo ba gago. Ho na le one lady ba ba re hodisitse moreneng. She once said, now we are not a dying type. Please don't include me there. You can't include a move. Came to her house. No, I'm not there. I know we are not a dying type. Rebana ba morena. No, that's a difficult one. You know what? Stop at this one ya gore wena o ska hola pele. Then we can talk about that one. You are aging. Stop aging first. And then you can tell me when you are not a dying type. Then we can talk. If you can stop this one, then we are together. We are together. But why she aged a hola until she could not walk anymore, until she died and we buried her. Ramopata. Ene ona dumela gore she's not a dying type. So I'm just showing you or some of the things that dumelang, they are not biblical. They are not based on the word of God. So if you are not a dying type, then stop growing. Stop aging. Ska hold. Then we can talk. So God is in control, Banaba Morena. So what does this mean? This simply means we must trust God wholeheartedly and serve Him wholeheartedly. Make sure o tshepa Modimo, because le maemong a se monate a fitla bophelong ba gago, Modimo o tla go thusa. These are the characteristics tsa ntatona o eleng gore o rata bana ba gagwe unconditionally, and he's unchanging. And therefore this shows gore re tlameile re le bana ba Modimo re mo tshepe, and he also has the power to carry us. That's why we must trust him, because
wa kgona gore thusa, wa kgona gore a re tshegetse, wa kgona gore a re boloke. So the last point ke fetsang ka yona ke the celebration. The celebration. Notice ntate ona ha consult o jwetsa motho e mong le mong gore ntate organizer eng lona ba hlanka organizer 1 2 3 etsang so. Why? Because we must celebrate. And this is very important because Bible even in heaven, when one sinner repents from his sins and turns to God, Mudimu etsang baengele, I mean the angels of God celebrate that. They celebrate that. Meaning this is a very important part ya bophelo ba rona when we return to God our Father. Ntweno ke ntwe e kgolo hampe ya gore re le bana ba Modimo kgotsa re le batho re khutlele go Modimo. Even heaven celebrates. Le godimo le lona le itumela le a keteka ha motho fela a sokologa a boela ko Modimo. That's what we see there. The Father instructs people to celebrate. And notice, ha exclude, ubua le batlanka, ubua leng, ubua hape le bana moraona o mogolo are, no, let's celebrate. Your brother is back. Let's celebrate. He wants everybody to rejoice. O batla motho e mong le mongwe a itumelle ketsagalo ena e etsagetseng ya gore mora wa gage o hutletse gae. That is why we must preach the gospel. It is why tlamehile re jwetse batho ditaba tsena tse molemo tsa ga Kriste Jesu. Gore people must be born again. Batho ba tlamehile go sokologa, ba tlogele dibe tsa bona, ba hutlele go Modimo. Because Modimo wa rona ke Modimo wa lokileng, ke Modimo wa tletseng mautlolo botlhoko, ke Modimo wa itshwarelang, ke Modimo wa re ratang, ke Modimo wa leng mo taolong, ke Modimo wa re thusang maemong a seng monate. Ke ka moo batho ba tlamehileng ba hutlele go Modimo. Ke ka moo re le bana ba Modimo ba re setseng re hutletse go Modimo, re tlamehileng re tswetse ba bang ka Modimo ona. We must tell people about this Christ because there's no one like him. Ha gona ya tshwanang le yena. O kgethegile. O mo taolong, he saves lives. He forgives sin. Of all the blessings se batho ba ka buang ka tsona, this one ha gona motho a ka e fang motho mo. It's only Christ who can give us these blessings. Ephesians chapter 1 ere ha go bokwe Modimo o a re segofaditseng ka ditshogofatso tsa semoya mo go Kriste Jesu. And he speaks ka predestination, he speaks ka forgiveness of sin, he speaks ka redemption and more of the blessings that Christ gives us. Bana ba Modimo, we must celebrate this salvation because Christ Jesus died on our behalf and he has blessed us immensely with these spiritual blessings. Ore se go faditse ka ditsofatso tse dintsintsi mo go yena Kriste Jesu. So let us rejoice in the Lord. Let us continue to serve him. Re tswelle pele re mo sebeletse, re mo galaletse maphelong a rona, re mo galaletse le ka diketso tsa rona. Ha re rapeleng. Modimo wa rona re a go leboga. Here's your church. Re kopa re thuse Modimo wa matla otlhe go lemoga lerato le o nang le rona le lona for rona. Re lemoge Modimo wa rona mautlole botlhoko a gago, re thuse mme re a go leboga ka tsona Modimo wa rona. Re go leboga ka tseo re diretseng tsona mo go Kriste Jesu. Re go leboga gore
It is not because of anything else, but because of your love. Re a leboga, Modimo wa rona. Thusa bana ba gago who might be going through difficulties and challenges of life. Rapela o ba thuse. Help them to focus in you. Help them, Modimo Matlotlo, to fix their faith in you. Help them, Father, strengthen them in Jesus' name. And we pray that, Father, you will help us. Re le bana ba gago go tswella go go tshepa, and also go tswella pele go bua ka Kriste until he comes. We pray that you will help us to be faithful in proclaiming the gospel because of who you are. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hamorena are se go fatse. Amen.